nguririkanie ni tukoretwo tugikwira ndugetikire kia giaku giikare idle ni tondu nduri na mbeca cia kuigana ati cia gwaka nyumba iri ukoragwo wirireirie. We have a developer witagwo Promito, na Promito arakwira atiriri, let us start the customer journey, or raise 30%, then we will finance you 70%, tugwakire uigire nyumba yaku. Mbeca icio wa finance onacio urihage okahora kuringana na ihinda riria mukuiguithaniria. So the first things first, mwiroreri, ni kuhura namba ya Promito iri house screen-ini yaku nigetha urie ciuria ungikorwo ri nacio ciegie kambuni iyo, ciegie kuhingura construction account, ciegie kwambiriria yo customer journey na nyumba iri urenda gwakirwo, all that uheo BQ ya nyumba yaku, wirwe gukosti mbeca ici, wirwe kurizi ici, utogo finance na ici no kuriha within this time of within this period of time. So na bere house screen-ini please horira Promito. Na turio hau ni ndirathi na mbere na gukuririkania time is running out. Thabari itu ya guthie Dubai on 16th to 21st of October no irakuhiriria, na tuko end month iria waugire ni ukabook end month. Sai tuko end month, so miroreri please tikira gwika booking yaku thaici to nginya wigirire mbeca ciothe thaici. You can put a deposit, then icio ingi urihe throughout the month of August, ukoro rikitie 1 week before travel. Na wona waigirira thaici, if you book right now, there's an offer Metha ya Kagoni tuhetwo ya more than 10,000 shillings kuma hari package yo gwandikire house screen-ini yaku. So mwiroreri, book now. Ofeo 10,000 is not little money, ni mbeca uguthie day to day ushop wega ukenda maratathi maiyurite. So itikira ku book thaici so that we meet in Dubai. Maundu maria mothe tugakorwo tugika Dubai, guceria desert safari, Dubai city tour, you'll have some dinner in a yacht. Mwana waku ni akagea na chance ya guthie kugea na experience twitaga aqua venture and so much more tugeka Dubai. Ndege yaku ni kuitwo thini wa package yo, return ticket ya Emirates, mukawa kuri ugaikara 5-star hotel, breakfast, indo icio ciothe ciri thini wa package ino tukwandikire haha uguo. The only thing that is not there ni visa fee, tondu kwi mundu tarafatara visa guthie Dubai. So visa fee ni kando. Ukipiga simu kwa Bountiful Safaris ni ukwerethwo maundu macio mothe na ni ukwirwo what you're supposed to pay for the package depending na where you're coming from, but that is the package. The additional fee can only be visa fee. All right, na baya Bountiful eri house screen-ini yaku mahurire nigetha tucemanie kuria Dubai on 16th to 21st of October. No muthie muri chama, no urihire muciari waku athie akeyonere kuu, no urihire your spouse, no urihire ciana ciaku as long as they are 18 years and above. Any child who is 18 years and below no ginyagia tweke accompanied ni muciari wake, at least one parent no ginyagia akorwo ho. So there we have it. Hora namba ya Bountiful Safaris tucemanie kuria Dubai. We miroreri ukoretwo kijuria Ndwiga the superwoman niko na yeye hapa. Ndiyo kuria korathiete ku korathiete maju ndorete guko ndwitha zingana ku either white nigetha mugota ku miss alafu ninge mokari mukona itha njenjetie mugota ku recognize some changes nditurona ucenjetie ugacoka ugeka ati umeongeza niongeza kwani uko na Chinese sawa bana kuna utika mchinese za utio kama Chinese ukoreto hati ya jeni ngoreto heka Monica actually ndirio kuo ndirio dia yes no nda makuritie kinya makajira ni megwika maandamano magwetha Ndwiga superwoman ndiramera ri ure he nigugithie tondu ni mwanduma ndagiuka runo agika weka Monica no urorite ru umenye ruo no bathi ni ngoro kiamba kwamba kufainwo tondu wono urarageta gwetha superwoman na superwoman ari odia na no ndingithama ndikira githamia gukuri no kana muthe nyonekete asa muthe ndonekete kwina dalili kina dalili ndiri kuronia asa gutira kuronia gutira dalili no ndiragwa atiriri ni uretha
ndiethete tone okwa ninja thete ri nunguze no koronyonete na kwire Monica ndirenda kwamba kwiyaka kwina maundu nenda ku achieve kithi kwani na twana ningwenda future ya ciana icio ri ningwenda kora at least emblight aravu no ikwenda kinya gwa ai now I've done a lot ndeke nyambe ru nyambe at least nyambe omuke riwe ungakora nge omukera ri au no anecirie gwetha mister no but now ri ndeke ndengani na mainda mathira no patron nyonaga ne wageire kenyiria ai ndinyonaga ne wageire kenyiria kia andu aya naririkana handu au ri andu aria waumite unjiraga waumite hamba ithe he mundu ndiraheaga story gaku wi aranjira hai kau anga ndikaiguite ndiramenya tondu ndirathi kwa Jane Ndwiga ningaumira aturirikanie handu haria umite we Monica ndo utikiota kuriganirwo na nikio kuona you know ni atum aria nginyite ri no ndo aguririkana andu hau no Monica tacienge the past ninditamainaga kura tuthiete niguo tondu ngati gwiciria aria naumite na aria ndingezire kana ngicoka unjiraga wahikire ni undu wa radio na kire undu wa radio na gite thirisita tondu duonete radio mbere kana ndionete kandeno unjiraga mwacemanitie ku kandeno ri ya wrong number ekehora thimu na kigwa sauti gako ni kanyororo tukamjie ruko date dogedate yani ngiro ikaraga Nairobi na nie ndiretwe mashamba ina neuga ningenda gukinya mucici wa Nairobi lakini ngakinya atia we kuhindi yo ndio na Nyeri na ruta wira wa self ni Nyeri ngoretho ni getha view tukande no tukiaria nayo ikinjira ikaraga Nairobi ngomu noria ngongu ri gutikaraga tumundu tungiambire wika mathabu urandirikaraga Nairobi na kandeno uguo maisha London riria ageririe anjira ati ukausere ana thoroko ria itheru actually no kwanda serious na dietiria no onaga ndari serious ata serious uronjia kure njigire tirumu hai uzi ndari serious to ni wokire hala no kire ngioya mbathi Nyeri ya kuma Nyeri 2NK 2NK runo yana ndena mbia zianiza na tondu ndenda kwa mbia da wa broko ri ngiuga reke njuke ngiuka na gikinya tirum I think rakinyire tirum around the vita nyine terera kanda yuka ikikara no wega neyo ya gathimu ndiga jane gukanjukite kyuriga ngongu kuneneire finally aicokire agioka mathaa magindu imwe uguo ithiotuku kuma thita ndakwite ngoro ucoke kwa Nyeri ndiakwite ngoro aina muyoko to ni twaranagiria ngagwa reke nyambe ngoro ni patient na no wakuonia tirumu kana ngari ya kinyire tirumu kwa ina petrol station ya hau tirumu au ngari ya kinyire au ndiaumire au no ta ni ngithie ngakinya uguo ngathie ngora nekarire hau ndiaumire nginya guthie kuthiururuka anakota ngauta hau biu no kana ni angoreire mutura yoka nyithiriganagirwo kawaida yakugureire mutura yangoreire mutura nyithira yakwa twathire no narire mutura narire tugithie ngongu kana ngwizia nayo ni kuyaka yakaga no ngioruke tuyakaniria moyo tondu wetu nyomba twa watu nini ugo uguo ndwathire kuri manyumba maria wecira ndizige kura ndathi kuri manyumba mau no ngiciria atiriri either yaka kaora reke turukire aha no kora manyumba na nyonaga ni turiki no na kanyomba guo ri kaina 3 sita gite gya 3 sita gite kya 3 sita na kwaina TV na karendio naroro uguo na ka stove kau naroro uguo nie ati ndikaraga uguo gitini nga watch TV ri aikuko nga ndikuma toika riu ni tiri na gicokire riu tukianjia guikara maisha na kandeno no era gwategeragwa ya cokire kurikiria na maithori premium tears no rungi kiuga hai thuru unjiraga waingatirwo ku ni wageta mwana ukiingatwo na my daughter was very young aina 1 year 6 months ni waingatirwo ni na ingatirwo ngiru ni mwiru okire mwiru waku mwiru ni agioka nyumba-ini no mwiru ekirio guo ri
Ni wae kwa muiru mbere. Ni wae. Ndireke ngwira Monica na kwina no ibina ndu ndakwira. Tajiro mo. No menyaga akina anga ni wega ari na nyino antare atumia ri. No wega ukora usomorete hantena uguzagie herio. Do you know kūracīria ni nyomba? Muiru aracairio we. Muiru aracairio ni nyomba na ndikumenya na kande go kanyoni ya mbisa ekirite ngona muiri twekirite gitenge na kekirite gitenge kirenda kwana na katami kakenda kwana na hari no gaga njira ati hasa ituma mathiko nga makase ni mathiko mekirite traditional na kwire na ni ndikuguze nginya hirio ati na ndikuguze redio na nikuthiere kūracīrio nyina asoka kuingatwo nimoni mundu anatwa monie nginya na action iri kande nyonirie matharau irathie ndiroka ndirekate na ndikwira nyumi tunarige gwatiri runa kwa ni kumari nguma thiku tondu niguthi na ndeinuke na ndirikana gatiriri kamweria akomborete muiki ucio nyombai kwende ne atumirwo muziki ainya thie mucio kwenyuka geithani tukiuria nguthi kugeithania ki ngioka ngikora na mundu nyomba gwaku akitu gikara hau airime na muiru asa runo na rure ndio ndiamenyete muiru wega muiru no kumuona ndaika ya muico ena ndaiga no guo muiru muiru kwanza ruwa handa ni hanjuraga gavio tondu rauga gatiri ruta no ndinanyona boruga be soka thutha reverse no rathie gia 5 ihenya muno haha wathie gicagi kia hinyari woka wakora muiritu nyumba ungi utiga muiru asa ndio ri no muiru ngwize ni ria katiagiro ndio anga mapenzi ma iguru ruredwo ni naino kari na ni nathigicagire na rito njikare kuwani wiki imwe na nathingicoka the following day ndia ikarire riu kumbe ri ni mareranite na muirituo okay riu nacokire ri nyingiwa ni gutigira kumondera thimu tero Mūthuri na korwa mbroke thimu rugiwa nyine ndie direct tena thiere ngigutha murango ngigwa tumarire story mari magithekaga na kundi kurari woke uzathani iragamba runi au murango ini kyuria kande kireyariria none igwa rigi kwina ga sauti kanyororo kiri gutha murango ria cuthiririo ugu akiona neni ndaingurire murango ucio ndahingurire ngikara riu I remember my daughter ai munini ndio tudwageragia kutha murango inigetha ndigetha murango tondu mwana uyu atiriri uniguo murango wao na moka ni guingira riu nyine muigire avaranda-ini twikaririe hathi no menyanga ivinga uraigwa gamondi kwero angagiko kia no yakinya miti othe getenderaga nyindia nginya nimba ukiegwa kurara I don't know aka thina no tumaga itho kanyararo no ria mona Mūthuri seginje kama tharau kiri ndiaina murata toro ni ndigara na ikaririe hau wararire hau faranda-ini ngithie mbafu na mwana wakwa iru nina kimurengeti taire kumura oi njikirie nginya murengeti wa mwana dangi njikirie murengeti wa mwana ni kuririkana na urire Randi ndikimura ngimwira oi ukonthaithire Mūthuri okay ingire nyomba ndege njira atiri maundu ma family affairs iri nyindi ngiota kuingirira rugi cia kinyire gero thakendo uguo cio tuku ngioya fara ngivie runo ya fara ngiura gwatiriri either matenda kumaneha lakini my time nige mona ndire hoi aingure muiki athie nigetha gikinye gero mathaa itu mathaa inyari nani nyingire nyomba na ni gwagithire uguo tondu after gindu nacoka kugindu thaa 8 muiritu ni akoretwe athiete na nimba ni macokira maginjira thaa 8 muthenya uyu muthenya uyu waraire ku na runo nauma naingira mbavu gindu nauma gindu thaa 9 tungithie ngiawe ndi kwambe kuthiuru kuria kinyire gindu thaa 1 uguo kwaina kiwanja gietagwa stadium kitai giake tungithia ungio kario njetere kario gambe goke kanjina cine wega nigetha njoka kai je ni maheni wai muturire murito muno wacoka ni ukuhurwo ni ukire guthukia ndugu riu tiga uguru kengwire to na cokire na kimenya uria kwariri ningimuria rungimuria ru na tire ithana njira eho kimunda riu nikiri ureka uguo niki uratheza nginya mwana riu ri uramuikia na nikuo tuikare atia gakinja we no kuthie na ningimura guku ndikauma ndingiuma guku na muri gomenye at the end of it nyindi yaumire
Atire muiru ni okire. Ena ihuri igano. Ena ihuri igano. No ariona. Nariona. Riu oka menda kunyingata. Na ningemenya kundi ngiuma ngemura guku drama. Ruma uramecirire moire kila kitu. Nyombe gitu kwa vacant. Na niona kinyangara muri kuria nyomba eno tondu nti wira ndike ngara muri kuria nyomba ngauma na thiwe kara street-ini. Mwaka. Mwaka niguo waikara street-ini. Nekare na nige nyamo ntigira kumigweta kirutaga kuivaro uguo igi cia gwendia uguo ya Monica ni na thina ni na thina and you know njoga kwiri kuria kuga kuyuria atiriri witha zinga ni ugacokagira ati noragira thina tenda gucoka kisagi no thina unacemani niguo wai was thani noragira thani uria wari gisagi na nyingi uga atiriri andu ati waga kuinuka nyi Monica ntikiinukire turu nyinguraga thina twathomithirwo ni baba na twamithire na thina muingi muno arabu nonaka ningwiraga ni na thuriri kibo gitagwa single mother ndoragia atumehitaga andu matuika single mother ukarera mwana wiki ukekaga maundu we mwana ucio giti atia wikara tutira muthuri na wina mwana runa gwarungithie mucie andu aria monaga bakinyita ng'ombe agatwara cukuru nio mariona andu aria mariagirwo matwaragirwo ng'ombe cukuru nio me moka na twana hau na maisista kwa na maisista wikara mucie na kiainaka na rora live ya mucie ma kiona kaba mbambane no ni guzaga spirit genge Monica genjira atiriri no gukagira no ariga gwa hau ni waiguaga negwa ngoro genjira na nikio nyina gwa atiriri ndigwika kiundu gikindamage either ikandamage ria muturire ukagira ri ngaremwo ni ku reform nugo maundu gika no ndwa thina ndire thina ukathira ri woke arua na maundu magira utiota gucoka ri tono Monica ana kinyo ndizo nendagia ndiaumire ni ciuthirite na nae na haita mia guciuthe to muturire ni urituire no ni wendagia indo ici njuru no ndwaumire uhuthirite ndiaumire ni ciuthirite na nina itoraga ndukaina ngendia vio na ngona ikigurwa nginya ni aire tutani atumia uguo no ni uci wa wira ilikuwa mboka marihagwo mbeca cigana kwendia indo ici 50 50 wote guo then 50 wathira undi ora uthenya mugima na no irwi ndiori nina mwana ni munini kogua na mundu kuona nguite indo guri agicia ni mbimbiso no ruicio ni indo natumwa ndwara na Satan shop oguo kisagi fulani no ingo ngwenda gundu kwigona gwitugita kwa mathari unita slam rumbi achara ya indo icio ni akoragwa ikuo muno ugacoka goka gukoma faranda-ini njira wakomaga haria ikwite KCB na naturaga njaraga ndoraga thi ngona mundu urakaga gwithia 20 pop anga na ndiaumira njoe no Monica na thini ndiaumira njoe tembia thi ati nyina uraka kinyeri to nini weka utambia KCB na gutire mundu rume uguka gukucogotha utuku hau anga kwizia na giteriri na iriri res anga ndutore nyithi menyaga tondu ati handu amwiri goyo ri guti mundu uga oya kaire itani athie thambiri na nyina mataraga kuthambio na aya gukumuthwo takwea irio na mwana ana thayo to nginya thayo ndio turatambura thayo ndwetha ni irio ni cio ciari bata na mai magwithamba na mwana one agukoma na mwana one gwako no imona ko Monica kumendio tomire ku mona ko ndiaumire moete Pampers mwana na mwoga maguo na munyore ndi kwenda turatai twa black na gatemburaga kai ukamwa na tukithinga kiogundi gitatika ndui karatathi munyore ni ndio gambaga na kuri Monica na riye thina na kwira gwatire Monica no ndo ngenagia in this life nona mai mothe kaga gutondoria waru taru waru ra utherukia ri ithe utiaga ugatuka soft mai mothe ka ku soft ni waru no mothe ka ku under the head nyina nyaririrwo ni muthuri na mundu ucio gire kuniokwa is a man no muthuri no muthuri wanyaririrwo ni muthuri roria wakukoire no muthuri tanjira no kone kia gire ru ahume ni ngui ana no mundu agica kunjariria ngui no era asa agwa no kone ngui ri ni ngona German Shepherd
Kana chiwawa. Kana chiwawa. No ngui improved. Ngai Jeni. Ati wanyarirwo ni Mūthuri. Wateithio ni Mūthuri. Tondu mai maria moragaga waru ugakua. No mo mahande na gaitumbi. Na ngui ona ngui no ituike German Shepherd. German Shepherd no ya guteithia atia. German Shepherd no ai mukisi osakisima. Akiwa gengeithia. Nani monika kundu na ugite. Ni anogia yani ndai uri ati okay Mūthuri no anyonetio ndu nginyanga kwa ngoro no ndiakinyite ati no angue ngoro wangeithia ngakugetheka uru. Actually na enjovio. Na turani mundu njovio. Turagwa atirire Kenya njike sura njega ine ko nira tumandu amekatia more ni thambaga die thambaga ne thambaga once in a while either kwena mutumia ai ora wanjigirete tuindo twakwa nina thiaga once in a while ngakora Mūthuri wake atikwa kaima inya ngethamba but ni once in a while ngothi no maonika ya pararite yani ndiaina ndita hindi ya kahinda ka mweri goka. Niwe ndihori nekaga guoi ni guoi no na eda bandu no ngagithia mwana na maundu muno amokaga tunyamu tutubeta tundraonokia ri ninathiega ngagura tunyamu tatu no kagura mwana yogati iria na irio kwina mundu waheaga irio na heagwa lunch peke yake andu nathiaga hoteli na action alite kuria wira kuthambagia indo arorona ona takantikitheria no anje na Mūthuri cia mundu mwega Oni juane ngathi kumwetha Mūthuri ucio ajira ni uri ukanga kwela akoragwo hatugathi kumwetha we etagwa kirago endagia matumbo handu mbusari ya fulani ya hahu na kithi urugeta mathare na no anyende kumenya Mūthuri ucio ni atua ni tuguthi kumwetha no ayaga free thani ya matumbo na kwa ni mzito yani kithufu na ngimari at least tukare na mwana wako o muthenya ningiathire hau na ndanogaga nini Monica thino ngagwia ndukuri gwi andu wega ndonogaga nini no wira ndaheaga ona njiraga we wakagia kuria ukathi German Shepherd ya kuonera street ya street nikija na ninguonaga na kuonanga na ningu pararite ndio pararite kimurio kinyona kuonaga ha na ninyonaga you are different na timu ino ingi no iru orakora na icokora yiguite no na icokora ina akiri thano guteo akiri orite ni thina tondu literally wari cokora ina icokora no icokora Monica ndirire no yani umres nduri gwa guikara nduri kugia kuria nduri mapupa ini kana hakiragu ndiariaga mapupa ndire thamba ukomaga faranda-ini ya KCB ana ndutikanaga atiri no na nguo nyani ngiathiire na kuna ntengu abuta guikira rinte jokeri ndia thokori no thio gukora kwina nguo andu makiongania ri ithigirwa ni nguo njaga muno hadi kana ina ga trench coat na ni kauni kwa noete kai ga cream na thianga ngara nako kai kega muno na karongine kagira ga pencil Itoruria ithe andu makiinga mutumbari ni mariganiro ni icio ngekatia ukoya Monica ruka ndeno igija ni nguonaga na narorari kwina ngurani yaku na andu ani kimura hihi ni ri ni maiza ma githiri oguo na ni Mūthuri andere ngiaga gwa guthira nyingiwa ndikuinuka ndi yaenagia ati no iko mundu ayana nyingi ati ase ndoko na muci we ono ndikuinuka ndo itumisi yakwa agikaga njira no atwarie kimura no atuthie gwakwa ku hotelia riri ai manager no aitoka servant quarter kimwira du traudi yes du andikiwa ati angaki na ndigienda andiga tondu ndina thimu na ndiota kumutrace na mwana tuthi kwa nginya thaici unaonekana kimurai tuthie akinjira ni mwanari ni tutiga mwanako kimwira riandikia bagure pambas tuthiga mwana ndikia tuthi twarie twamenya bururi yo turawakati Togorio bururi niguo kanda yekire ikiria ndikia by the time it was 50 bob mwana nginya ni aria ku 50 nginya ni arite na pambas ngigitiga mwana ko tugithie tukioya ngari ndio direte yanjire hari ni githori ni Ibrahim kiwaru tukwaria tukithie tukingira kanyomba kaiga mpendi sita I remember very well kaiga kioro
na gatanda ga kandeno tunyingi kara hau tu kandegeciria ngwiciru yakaga mathabu ni uria igugutharikira katiba ino ri katiba ni tumithoma rukira gya gwithire katiba te gathomo ri ni guparara na ni nakinyite mupararu na ina riri tunazo ndirikana nazo kina trito na irio ndagitire macitaga skippies something like that ngothi ika affect of you ruria kanda ingi anjirire mbavu ni eyo withambe uwe wakwa tu kuikurukia tukarongi uguo tukarongi Monica nona asa we kimurare kengwire ni ndirigite gwithamba na nyine sawa genjira hasa rura tugwikari waikira nguo ningo gutwara either na umenye na kande Monica reke ngwire ni ahũthĩrire ũgĩ wa mũingĩ mũno anakorwo ina hidden agenda no ahũthĩrire ũgĩ mũno tondu no ineke aina right ya kunyingata nazo kiamira bara na thione andu engi no ndekirio uguo au na nyiri ni guteithia ngothi ino yaku ya karogo ngutware thibitari tuthikare ni thibitari uthie uroro uwe no roro kinya HIV ana iyo niyo ya ithe iyo ni ya agenda ni zingi ni gwethera wanjororo HIV tondu wanjera gatirire no ndarenda kuga uthie uroro malaria uroro kana wina typhoid malaria na ndirayo hai na gutina symptoms ya malaria ri ni ngothi wona ri ndagoro wokiria endaga ndoro ngetha githoma gatiba thome nani ndiaregire no Monica nimenyaga rume kuria ri nyindie ingicite anatia kuingi anandia ona wa kuingisa anangenda kuingisa ona ndwarorekaga ndiarorekaga riu tukithie twagithie ri no ni atwari to mugurangu eta kwa visit no riu no menye ndio ri ni na gakuru ni nguranekite ka short course ka maundu mariku o maya koguo na gendo ra visit either uthimo malaria wende upimo malaria onekana ama typhoid ki uangaliwe hivyo ngidi magero visit mathimaga visit ngikira yugaruna ni tondu na thina kangire na tondu ni ndiuhi na ni njui ni sawa ri so no gundu atumire Monica ni kuthini uguo no iru echevombo ya counseling uguo ngirira muno na kire kinu kiatumire na the cancer ucio aiku amenya nigigiatuma na ndiroguo ngimwira nikira tuma ndirari kana ari gwatiri uyu ni mundu umwe to interact nake na nona aso arekereria kukunde guku kuguo ndo othe mayonaga ngonguri mura ni mwikuirwo mani mwathiriwa winaguo mwiri ari kwanjikana atema ngai man ndugijokerie ririma tu andu twikwiri na misiri nginya opportunity ya kukia muthuri wingi mwega nundu andu gunduro uguo kanga yutiki njenjie unjirie ngothi eno muthunyo mujukire umjithire itikite ngoro na new face tora nyoka ibia saura igatiga ikonde kugo nina aririre muno by the way na narira ngiciria andu maranyona ugu manyonete aigana atia tumbuturire onga no aravu menye mathina mako ntona ataga makarike yes na menya ni gukagira ri no gianjire gukagira atia ndioi ugianjire gugake atia ni ndiamenya no niguza the inner person agenjira no gukagira runyini ndikanaga na kinyete rurua na ntena stress amoki muture wako ni uria gwaikara gwatuko na gwake tusonge tu mono ni arakora ira tagithie ngiroro na ngionekana fresh barida na mundu mwe gutiare karoro gutiana nini na kanda ni etiro ike confirm no ringiri gwate ngiuri nginya no ririe uci wa igumuri atiri na kere wara kumuthima niki kumbe nazo kumenya rita ya trend ya mundu ucio agiendire mundu amutwara gaspe na niko mathira akora mukisi ucio ri makiari giksi kiriko mundu we aroneka takate mugeni guku athia ingirite aroneka ni mundu menyerete guku kamenyera atia turaze kumenya rita ni trend yake ona no wega kade ngwizia ni andora makora merere mekin no thino amuturire no etwa confirm resort akionekana no I think ucio athimaga
aina ni nurse makora me counselor. Sa nurse is a trained nurse na ni counselor. Na mutumia ucio Monica aina ungai muingi muno. No endire kumenya. No it's not obvious mundu gwaku ati umuthimi ati uthikirie story yake. No ni ngwiciria anga urwanyo ndi no Mūthuri muno agenda kumenya live yakwa beyond there. Ndio nkamutariria A to Z. Nginya na umire muci ura no okire akithikiriria vio na akinjira riu nie ninguguteithia. Rukanda yakwa ni vamuri sotire yerwe ithie ikare hau ni gwitwo ngimwira ruta runo na ni ndia mwenirie ngimwira hari nyi mwana kyo andira mwana ndikia tuthie aranjirite ngimukenia ni turikaraga nake hau ndirera mwana wakwa koguo ri ni ri nona ino ni opportunity na nikio anjira njoke guko dinarega akinjira no gugiteithika asa ni ri ngwiciria uyu no already nasi ni ramenya mitugo ya mwana kioyo uramenyaga na thina ni ri no relationship with last koguo kianjaragiria permanent solution undu gutuma ndara mwana wakwa na nyendere na maisha nakwira anjuriria atiri to njigwa thini wa mbimbiria kuna mundu oririo nike winakio ni muza oririo winaki rugwa njuri riwere ningi guteithia ati we apart from certificate ya form 4 winaki kimura ni njikite short course ya indo icio igiri turucia sponsor wa Nyeri undu gwetagwo wa MCA Young Membership Association something club kugugo ni maovaga those free short course kimura nyina thiire ngithoma short course ino igiri kwa ino HIV and disease management na kwa ina nyamu igwitwa HIV testing ngimura na wiroro no kirutari nie ne oivio ndari kede uru connect we kara street na iko kwera Monica ndiarete focus ndokona teta focus ndokona na ngia withirite ndizo ngia thiire njuri ruo na ndio ndiraririkana ngithinge mutaririe kimura twanzagia counseling ura twanzagia testing akiona mundu uyu ri ekuo akinjira wa na riu ri tondu nona wina ka basic knowledge kama undu mayari ningugwethera we ati wira unjethera ngarokaga wira ni ai yani ndiga na nyamure ndathiaga kumiendia akinjira nigwe tungimure runyia na wanjethera wira ndenguo ndigwa guikara nina mwana munini gukathia akinjira ningukuva urero toria Jesu erire mundu uria wari githima-ini ni ngukuhonia nake akamwira ni ndurite a miaka 30 na ndiona mundu wa kunjikia githima-ini riu uraririo ni nguo ndario ni nguo mwana na riu muri runi tunaroraga ni ngiroka wira anatanjite ni wira wiku noraga ni ngiroka wira ngithi gutangamana na andu atiga turokete wira ngona hai hamenyo agia ni gwethera wira nora ngwika ni gwethera nyomba na andu ri tworaga mwana waku ndikia ngithuthi wira uriku na Monica at the end of it na zino andeithiri no athire anjetheria wira anjethera nyomba nindirikanaga gitanda haya muthenya zina nararie gitanda-ini nyumba thini ya singuru munjeka muno ya Ndwiga ya maiga na ngewo fair ngira mwana wako twambire weka uguo twamba twari na akianjira ni ego connectire twathire the same day kogwa njiri atiriri tuka short course no wikete tumaratathi twiku ngimura maratathi makwai njigiretwo ni mutumia handu kogwo kie ndaikata 40 uguo ni ngire akinengera 40 kali tungonga ha ngithikora mutumia atimete nyomba kimpora riu ri weri no eriwe mutumia cio amenyerete no kagwake na gwithamba uguo nimwe riu na te gwithamba ndire ambona unengere ki unengere maratathi tukemba kuthie kwa that nurse mutumia ucio ni aturaga ucio wako ya gwithamba ni aturaga ucio ni tuguthi kuona ni mundu na imagine za kisi ni doginya tukamwethe ni mutumia ucio nyana kwende na njirigete kumuona andu na ugire mbu andu othe makinge gwathie kimenya muramenya wenu ni monete andu ningiona mutumia ucio andu tusemanitie uguo ura mukizemania andu twai training mikae no minene na ke training mikae tusemania onake ni aumerire but these are very senior lady riu twathiete training frani
mukaweta wa Sarova rungi muona ana ndia tamburia ni akomeku nyino mbuna augire no bwathanie wonete mundu uria wakurutire irima ucio nasi ngimuona urotha tukire mundu senior kineza either is a lecturer tutaenda kumtafuta uzo muoni kana nginya tuthie ngimuona ngimuhimbiria kimura we no asenjire muturira wako na ndia ngiciria nuko imagine ugiciria mundu toci nikyo ukagura musawira ko mundu ana to wenyu mundu thi your tribe mundu uyu you know ati kathiete guthima ana komena Mūthuri nigetha kandeithie thome gativa ndio ru anagia thomirwo ru nyinyi ni thomwe yo ndeithike ngiathomirwo ugiende nge na wikio nja akanigwo ma tondu ndio ndio ngoma kubangire ndio na ntiramenya karanga kupa na umane okone kiagire ndako gacaga tondu family plan ndio nyamuzira ana ndio nyiru akiri ciakwa ciai raicio nyomba hagukoma irio na koma saya na niareuka ana niauraga iteke rimwe na kaengima bande kanyino adeganduta magego oh my god kai no waura iteke no mboni karafu from the one go dionetwe wendo kunyire ndia tambura ki ndo wendo ni ndu ana ni ndambire go embrace at love ni ndio yani no menyerete na no arume makora me love ugo te wendo mono runye ndi expectire hewo wendo tondu uyu ukoro wina akini na musiarire nginya mwana ri na nyonia wendo no njikia njari no kanda yangora fara na kwanza angora fara kugu gute wendo akinyoni tondu uyu ri actually uyu wera na thina muingi muno kugu ndi expectaga love na expectaga irio na gundu wao kama na at least mwana wakwa tujenje environment that was my expectation kai hau ni honeire wira Jane hau ni honeire wira na ngithonga nikapepea nikipepehanga imagine Mūthuri wao gicenjio Monica ndena thire wira ngiuga undu wa mbere ngamba gwika nineonaga nine nyararite kiasi ya kwamba ninonaga ni mundu ta mundu mukigu ninonaga thi mugi tunagwa undu wa mbere ngana wira I'll work on myself ngamba gucoka cukuru kuthoma nonaga kandora mathina ma uige nonaga thi mugi ne thuka giunga ina mutogu ngegua ukaigwa wewe ndoro ngegua mbado ukaigwa ta ni mathina ndazike ma crowdaga ukambiria nginya gwiciria maundu matio ro ti guki watumaga visa maundu ma no naka ni no soka sova hiha ningio undu uyu ningiota kigiririe kiagu kia ngaga nginya solution no izaru ndambure mu nginya ukora ni mukigu ugo no rugiuga nyi undu rangeka no opportunity I'll go back to school nyanji from there thome ringi thome yani ndio no taru ko short course ya ndeithiari what evening na mathomo manene nona kugurira tamburi ga short course ko atreka kora kana ugatuma teithekari koguo ri inga ngikoni ya bit no athomire na githiri uguo certificate diploma ngithie na bio na reka degree Catholic University yes Monica Ndwiga yes ita rukano ruru ri ndeugire tukurucokera tuikarite nja wa nyumba yaku tuikarire ite ciaku cia dining ino fara gutamba murike tuikarire ite ciaku cia dining na mwenja wa nyumba yaku gikaro gyaku mundu waturaga komaga street-ini hindi rio kuono ni ndirikanaga ugitwira nyumba ino wa miaka kihasla maiga 20 40 muthanga rimbaro ithatu ugathi gutegera na kirori-ini kamera ukatanie monja na kirori twakora gikwamite na ndauga kirori kia Jane ni wangioka gutahira muranda na ndo menya ndagite rwatirire no iri matena kumira ramini muno imekuite ki uguo matena choice mama kunyendiria kinuthu kiu ndirenda kinuthu ni ukwenderio na tuktuke kare maiga na tuktuke kare maiga gwa shiko ya rokino ai that rendi na makinyaga vote ngarethi na muno ni ndirire maiga na matire maro ndera maiga makwa nie ndera indo ndu ntukumeta indo ciago ciagoka maiga vote gatukituga goka gatiro akarehe fundi ukamwira haria megukinya nyina fundi nginya half time unyikugora gwena mundu yanite wira nginya half time nini after ngamari were sakinya thita we hore oguo thie taranji utigacoke tondu maigare mathira na nginya kimuko mbeza ndona ndiri
na magana matano turamenyaga kwe wako ni kuruta wira ni gukugotha maitha Kajira tiri Jenny. Yes, yes. Mundu angiume andu aingi tu mundu umira thina-ini ri. Kiri ororaga ni nguo gwikira wega. Na wikira ndwara njwiri njega iyo we prove a point. We wa choosire gwaka. Acuzire kugia na gikaro. Nendaga atiri Monica. Ni navario kurera ciana cia kwandu wega. Na nundu athina ucio nariaga kwaga gikaro kwaga irio nendaga opposite of that ngurania undu ucio no nikaingia kanyombe no ndio ikani gakorwa ine ni ugu to ni nguraga no na refundie na mwera thogothania ya mavati 2 rooms no fundia kinjira pana no agikate ni I end up ukana building in ino nyomba nene Monica nene mansion ni mansion Jane's Paradise. Na thini ni ona. Ni ndona. Nona thini. Uhakite rangi brilliant white. Brilliant white ta kire ya. Ta jampene yakwa. No Monica ndo hariri. Ndo kumboise muna ikaraga magi kuma uguri. Ninyendaga at least kira sign. No na nona tasingi no wira wo mwina either we munogu. Wakinya ukona blight nyombe ya blight nyugu. Imbright na nginya akiri. Nginyako nita therapy. Yeah. Arabu reke ngwira Monica. Ira gituma kingenagia muno. We guhako. No we either no aka cream, no aka nginya cream. Inni yaku. Nona? No message no no ni message ta no muthenyo muno njukire kigwa ndenda white eno either ndenda cream ngekati. Ngaka. Ngaka Monica. Wow. Na ngeka nyomba, ngeka perimeter ro weru tikareta. Tegezia tikwira ndo ndio ukatia guthago ngiti. Atwire ati ndurihite. Jeans please. Jeans please. Na ndiro gamirete au. Thiete muno. Urajerie ndo thiete. Eni. Marathon undu wakwa. No menya muturire Monica ri. Utira gwetirira. There's a friend of mine anake gwisia nyonire guko. Murata wako. Na njira gatumia atiriri. Anakorwo ti gwikara akora ati we single ati ni ayindikiari na mundu anandikiari no ethe Mūthuri advisors no menya mataro maingi mauma kwa athu na kwira athuri ucio manyaririre no mandutire ki by the me I value men no makolo no matire German shepherd kabisa ego atengui arwire ngui asa no gathi kora ngui more ina engora ugerera ingi nona ni wega ati anakorwo ukora wina past ati na ruo kana ki ugete ni ndingera kwario ri Mūthuri na by the way advice ira nyingire ina athuri. There's a friend of mine. Na ni mundu ucio ni mutamburite muno. Ndikimugwetarie twaha no mundu ucio no ni akoretwo wa bata muturire wakwa in terms of kwe advice. Akinjira atiriri. Jane mundu aragiria haro withayo. Na kirigwa mundu uyu anjira ati ngahariria haro withayo. Tegwi kanjira anjira urona mundu mothe makifuru wega sina irakora wega. Maitaji makuti maingi anjia kwariria haro no undu ucio Monica ni nekaria 1 week undu ucio kiruga kanjira no ndanjiria makiria hau anjiriwe kana njira ni bye ni bise na ndiwira no cio kiundu kiu ni kiangire muno runyingi interpret atiriri ndirona maundu makithio wega rona kiria kiama ukethagira ati tharuto no thoko ni tunini tena mwana ati monene ugu muno kugwa na school fees kuona rari school fees ugatiwa na mbia rwini ndo batini kwariria aro niki Monica utikimenya kindu like some 5 years to come 2 years to come 1-2 years to come they know that dino nurathi gwekora muruture no wacenjia urai wira ni wauma nona yi na riu ri kiria waririe ria wai wira ri nikyo gigaguteithia riu nyingi atiri na ni ndiaga ciama inori nyura ngwikari ni nyambire ruko focus na future ya ciana ino tondu ndingienda mwana wakwa agakinya andu ende kugerera gacira kau nagereire ni nyendaga Monica muthenya umwe mithenya uga okay turuciene ceko nikorete kionaga ndaumagara ngoka ndigwenda maganjurie turia wiza andu makioria andu babaria migunda yendagio 5,000 ugo yandu maya gore warigire kugura niki nona waiku nona yi oje na tona gokiuma mamu kiuma ukithina ugoka jioni ukauma kiroko ri kwarigire gwika ugu niki nyingi ugora ngwika ninyambire ku plan na omea at least
ngure mwana kindu giake na kio ngi kindu giake na njugaga Monica by the way okay ni njoi ni maka florishi mathiogo patisoki no na mwana na thia njira nyina ndrase to Australia ningamura isoki but ndakwigirite kanyamu gaka anje mami isoki thank you oya tondore okay no menya utigikira message maku atire no kavau tarure aciari aitori magiakiria message kwi ithueri ni tukavauru taru baba uge ninga tuka pilot ke na narikirie kora ni street ni ri na ni murauga ni ugatuka pilot na narikie cukuru ri no na end up kuthi street ni ri no kora baba akwemirie gwe ninga tuka pilot ri unaona unaona kwina disappointment zokathinwa muturire no kutimucerio kiwicio gori but it's good to prepare for everything no anakavo mweyage agwaga yes nina gengi dikwenda ukira wasiumu akaga akaga true acokerere maica maria we wora riu ni wethete tuindo Monica go indo iranyi na indo iranyi tomoko inyite moko me maku Monica let me tell you mabetie kunyita indo Monica let me tell you and I'm very proud ngera mwiroreri no kwira gwate maundu nyi no ndiga maundu ati chini ya manji turijuga atire you know ni andu manji uragia ni nyendete gupost muno na nuona katha ngini status ningwikira nyomba ni kira siringi nyinjo kire ondu wanginya post okay andu ma interpret ni show off no nie ngurangiri jo sanjuga atire ria na thina wanyandikite automatic ana ningendia kuithari ndigetire thaici ndathimiro na mwana ndazi irathi mwana ni ikuneka digwakia tanjo kene ukuneke na gikavu man no ona ciro ajipinyo wa wira tikwigana eni ni Monica reke gwire as we talk plus 2 not 1 2 plus 2 na nimenda atire ka Gladys na kamu Chinese na mu Chinese nioka mu Chinese ogoro no yogone kyo yura igoti goko igoti ni yake goko igoti ni yake leure we baba daddy unajua tunaongea hapa tia tana bolie nyamu ugo ni gwake ati Jane wajira riwe na plus 2 na plus 2 mwiroriria korwo nduranyita ni 2 plots how Monica reke ngwire no iguri nayo that friend of mine no anjira haragiririe haro kwithayo na ngiambiria ruko reflection riuri thayo ni ri urona maundu maku maraikara wega wina mbia waingira kia no Monica no anyende kwira kutara my fellow single ladies or any other woman okay and men kiama ni kiega but ni wega uchuzi cia maicio arora join wisely no igwa ni matunyu andu ni maratunyu proper ni ukara kiama urekaraga Nairobi urekaraga itha umonja ukathika yore uguo nona no ni wega utikiaga andu genuine nona utonye kiama na pia sako Tunyi Monica ngoreto ngithaka na indo icio igire kiama na sako ngaria kiama njega ngaria okonda na runi rwa sako kiama kana sako Monica ngwira gatiriri no ucio nundu na applyire no na kuga ati runi roka kura hari suppose my friend ndangekiria ndagetikire idea na mwenderie ri ndingiagire plot tondu uga gatiriri okay niguo ino na plot na 200 maire ndenderio either plot 600 riu ri ndigwenda gwikira madeni reke nthi nyongerere okay anoko no gongero kinyeri ugakora ni ahaibire ni ambire ruri urerutaga wira tawa gutama mai na gicungi nona at the end of it you utikinya urenda gukinya nona no kithieri no kwanza deni ni njaga muno ni tuma uka work extra nona utaruri woya sako woya thinwa sako wari kiama tarunyi Monica ni na ciama ndiaga mus na ziukaga na kira hamwe coincidentally this November ukenda ndara na ni mbeca njega na nikiama twina tumia nurarorangia andu are mwina kyo ni andu kiama-ine ukaroko ni andu kwedi ura trust uthi mundu kigwa ati ni arathamire no tuko kiki for example ni ndiri andu are na wa kiamari ni ekaria guko mundu no thie muzi wake ta toyo ai tondu no aria ngiri kana no aria ngiri kana ya 50 ndungite no bati ni ku consider maundu wa consider maundu ta mau kire okay tarua ha
andora twina o kiama kiu ni ekaria guku no kagona inganirie na kiama kiu na nakwa ni gindeithite Monica riu tikirathire namba igirira kamwe rugaka ani njikaza nakwa ni narikia nazoka na ugatiriri rekenyitire yakae no akaire na nganja muno ingiremwo no rure ngauga apana mundu na nyi mundu wana thini ni anjaragiria muno no mundu ngira thini wana thini that inner person aranjira go ahead niguthi na teria hinkisa ndarogia ndi runyi njeni ngeira ni ruje ngera apana ni ukomra wena ciana aya ni ukotie ciana mundu na thini akanjira no igirira ndaruna igirira ri no meru mugunda wira gokathi kuigera ukera ni muraga tagatiri do you know at the end of it no koroke rusito mbeza ciaku Warundi ningikare muni kurikia ri gukathia atia ninga ndugu anja na kimurathina njira atiriri hetikie you know two people njini arauga andu eri mararaniria njini arauga o ina person arauga ugo nyerugu atiri we njini ndu wetikia andithikiria ucio na thini he kaundu nyonete atumia ni aingiri ciama muno na ni maheagwo mbeca muno no ugakora mundu ucio ndauma na vision ndaheo kiama ngeka ati so mbeca ikamukorerera akamba kagura kihuruto akagura frinji ajenjia gitia akagura recliner okay ni wera na vision iyo ri arenda gwika na tutirauga gite ni kiuru no koni arikitie gwaka riu ni arenda kugura but he mundu tari vision mbeca cia mukorerera ri nivo kiria samania nakyo ni kugura arania kugura gido trecirĩtio eci undu wa kio tukuna kiatia athia gura tondu atirire gutina mubango na nuona mbia na nona Monica tari uri ndoraga atirire na nungwisia nuona gukura gwake tondu nuokire nyombe no ikinyete anduri mbizo gutiari neighbors na riu kwi maiyurite kuyo tari gujuga atiri ndungithie wage ka plot karendio ka muko waku kan utiumia muno utiumia no gutina ni ndio gora plot cyo tuguthikira ucio no ndo pressure uthi mundu kethimaga na ngura atiri mundu kane kurikana nginde tukiuga atiriri taru ithwiri no tondu ikana nginya kare nona nori mukore wathutumire ndia nona kuthikwo ngoro cietu ciendaga no kora muko waku utumira and it's okay the car ni kaumani na guku nona no rukuchiraga ngira mwiro ringa muratiriri no kura ithe wina kindu ngirise kugiruta magana muno warigwa ni wikatia nona na nazo kumenya Monica wina plot wi mutongu na rigona gatiri there's different ya investing na savings desi vengire ira kwega interest magana matano rigwa we wina thayo ati no umia no we nginya ndege no ye sinjira ukathi ugwe we ni yega mundu kathayo we to nyina na ciutiari ni ire kathayo ikoragwo ni ire kaurugari no ri rukina thikuga ukina thigwika mathafu mwako wige mbia no cio ke wengina kia investing uyu ri after gindu ta 2 years kana 1 years ri property yake ri agakorwo akimendia na iguru na mbeca nyingi muno ukira we uthire wa save mbia bengi anokora kwina bank se interest ru kwina account se ikoragwo ina interest era ngwira kana turagana yetagwa ekima ekimere yatumire njuka hari ya ina some interest but the interest utiki na kirio kuwa na wa invest wa invest true very true yeah ya we Jenny atiriri mudu ena gwakeri na ena broti ngeigire extra ri ndugikomaga ugaki ndiwe ndugikugia haki nikuri nikegero Monica nikuri na rorori ciana ciakwa is my witness ndo tuikaraga nao guku ningijaga the mindro ngauga mbuya gekeno ai yekara ritheki na nithangena cio nyekuma ngoza na igora tonti karangite kuma na igora ri ndi karangite muno ai ngekara rikana ati kuna plus 2 andu ondo ci wangenia muno ngiti ugori ndireta ni mundu ria wina indo ya kumbe nae ngatonga hira mundu mangaya kindu kaya indo tono Monica mbaithia no kaha na tukire na tukana ni contented like ni nakinya na ni kura ati no ithinwa muturire waku no endaga andu marago challenge ni nambiria guchanga mukare nambiria kwa nyando we tariria kwira kwina thayo dukinyete dukinyete no kiro dure Monica tari uri nuko ndoraga ngaga atirire at least tuona ngerera ciana cia kwari
tuno nginya ni na courage ninyi maitu na nyine mwiraga mwanyo na mukamenyaga mwe moko-ini mega na actually ni ndathire nao like you know my daughter ni aranyita we Chinese ni ke pando ngamwiraga no na riu ni ndiramugure tu no yo kwiraga twana twaku maundu wahota kuthie itha bori utacoka kwa makagwa mamangu alisema akona protein ngine yangu na brother yangu alisema na riu bamenye kwa taweka atia kubuata uteka we senior manji ati chini ya nichi hapana ciaga na ciana ciaku na nginya gatambura ngamera riu ni ndiramuzariria andu no fabono uguo muthome no mumenyage ni maitu guo ri ndiramwiciria wega ndiramwiciria wega. Wow, Jane. Yes. Wow, thank you. Kwiraga guka haha, it is always refreshing. Utuyaga challenge etahana challenge. Gwiraga farago tondu farago ndoiga story gaku wega. Ati itangirire waririhira hardware-ini. Miaka iri. Nagiga receipt. Wana matano. Ngathi ngekia. No gathi na receipt. Na ngasiga wega recording ndikaiwo. Na wali kiugo ndera ino ciakwa. Ndavio. Kwanza majira ni kuririkana ruma genjira nganiga okarucio tondu na umire we na thingirio na ngimera hapana. Ni no rirarire gwakwa ndarengiriona. Ndarangiriona. Utonga wako muranjigira atia go. Muranjigira atia. Na ni ndirikirie. Yabindere ona utuko. Na they don't deliver. Matinde deliver go tuko no ria kone makire. Ndirarehiro. No tuko. Urare ukiriona. Ndarangiriona ngiona indo cia. Thutha wa kurihira 2 years. Kuriria ni nariria nakwira Monica. Na turaga guku mai. Na ni na runo na meru ni ndethigia muno. Rumai mokaga ndika magaingira automatic. Na ni mai mamuferethi. Na ni makinyaga nginya nyomba. Guti thena wa mai uguo ri no ni wega ukora wina itangi no iracinge itha rubara teno na bado no riraingira mambura ni ria festaga kiri mai mambura wega muno 2 years na patient no Monica thini wa muturire uyu ri ni turenda gindu gikiretwo patient no kunya kwanyuka ha utiko no nginya u exercise patience u exercise the patient ukona taruge ndatakia moka thikurora kia mai igenda roto patient nuko imagine waruta kia mai wenje no karen December mundu cio arenda umuconvince muno ati nyi unjigere mbia ciako ngomire mbia cio nginya December but after that nyugekate nyugakena atiriri Jane ugicamania na muthuri ucio no umugeithie muthuri ucio wakunyaririre Monica na kirio goi nundu wa ngai guthia akithambagia na wega wake na wendo wake ri ndikona ngiranje uria ndigendari ndike mo entertain no ningumugeithia no pia ngiramenya nginya fareno na diva ino tugucamania nake no ahote divert not because ndikona na bitterness ukenda kumenya mundu ati bitterness yake aria stories na I'm not emotion no wona Monica ati ngirira asa nyiri nakionire ngoro vio na ngira ngai thank you tondu wandathimire maitho-ini mao nona ndokoro na kwa ndiuka ni oiri no ngwize ni oi aria ndigire ti onkoragwo tondu anaka thiuruka ngongwenda nginyona ndangikuona kuria menyaga at least ana rume ni kwagire mitandao-ini ni ekunyona na ni Monica ni nyerete go post muno te show off ni ndagara kwira atiriri inda ria thina riantangazaga automatic rekiana nie ngambararagia njeo ngeraga andu atiriri mundu numaga nene naga shine Monica githita irio te mucio wakwa mboma kasiri imagine ni kasiri la casa atiriri Jenny it is always so refreshing kwaria na Jenny mwiroreri onawe ni joy every time Jane the superwoman oka mutambo-ini wa Metha you always feel that vibe that energy na hope iyo heka undu wajira utari wajira ati mundu waku wana thiini ni akwaragiria agakwira fanya hivi ni akwaragiria agakwira no gukagirira ni kukagira one day no nari gugwatiri ni yes no wanjira gukagirira ku nita guingiritwo okerwa ni agate monjira ukarigwo ikatemerwo ku ikiuma ikagerera okay so miroreri tugukite kurana na Jane thank you so much kiragu urikuria ngomu we ni tuguthi gwetha kiragu ni tuguthi kumwetha ngana ndago ya ngai ndimoyagira ngai akorwe mo tondu ndi ai mundu hidi no mundu sino wandoraga na ritho riatha ukoria getu tigukwira wa guthambia indo
Tuna moko mumaku monotaka matikitheri. Na mundi kareke ngwire thina ni muru. Na ni thacingi by the way on a serious. Ni enjoyaga time yakwa kuoera single mothers. Na ngera Ngai nona rugendo runagereire utikareke even my enemies agereru. Atikinyete umwathani kinyaga mbere. Tondu Monica it was banned. Na ndikujiranga ndio nanyi atina na nae pandu na saka observers ya kuendelea to diesirie ni rute muoyo diesirie njikiatia na ikaraga tu nona na pia no wega nona thinari no njinjiraga mundu uthina utigatume wika maundu ma ukare moni kurifasi wagira taru Monica no kona njite kwithesa na ndawizo ndo acio naonaga iso ngoro ni iduzi eject drug user kidnunguru kuni ndakio to na kia komagari andi kikarari andi vudu time joke nikigucie kenyona ni ngongu ni Karen nona uguo janganya kirisi ugori no remba kia kinyire andu Ngai andu te thina ini ugori nona pandu kwina party ya tigro thina ini to rende no wethokiri kuona Ngai ageria ku deliver kuma thina ini uganderivu but maybe emotionally psychologically ni koroi pandu enyite migwate tondu kwina indo kiuthira igikauma thinu waku ni miaka mingi muno tondu taru mutumia ucio ri nikugwa anjuririe niki wina kio no kondia na ki no kondia na gindu ri etha kethira ngombora nyomba itha mierire meithatu acio kianoge no mundu wa thi no noge utigitura wega mundu no ke anyonirie the long term solution na niyo tumite nginya ha rutu ikarete we gwakwa no wekera varago ngwizia niroya nyombe no yi ya Jenny atirire Jenny tatu hena batondo die nigwiciria it's always orada uga so refreshing kwaraniria nawe atumia ni njwe ni makwendete na ni magwethaga tatu he namba especially atumia aria muri na chamas no nyende mwaranirie na amariaga muno December na December te nene muno na December na ni thina wakuria December ni ati mundu atahagwo ni miago ya Christmas akauthira mbeca cia nego tore thaici ru thaici wari ari nirio kuthie kuingora TikTok uzeme na itire cia murage wa Pacific itiya na maguta ithaici nirio kuthie kuera kari kwanka uthie weather dress nguo njaga ni ciumirite ruko gwatiri tekengara but it is good ni wega na decline nayo kora winayo but mundu no bakuroria atiriri undu uri important at that particular time ni uriko true tro Monica na kugura kite kia 200 unatora kwa landlord iri itirega cangwa muno ndafuri retiraingira na wega retiraingira na wega gura kia 50 150 wigithie handu agatwika mucie andu agatwika mucie true haya mwirorerire ke tuheo namba ni Jane kamera yaku neno super 0707 06 04 54 Murori ndirio kuo ni wega thaci ngi wona ngirite ukamenya ni kandiro ya riri ndiro ya nditi gokana ndi tarigire ndiro ya nditi no atigire ni na plus tu aza ni naruma manya daru ndingi ogoka kuna plus another one ondo manga ine mega nanga kena Monica by the way undu cinurangenirie muno actually ndiye oige no kaha yani nina mathagu mauna kini mai mekonene muno na ningwenda muthenya omwe no ndi guceria nimera muthenya ndathi gwikira thingingiri tuthie nawe no nai tugekire thingingi na varago ndere muti we wa kuhanda mwezi tukahanda nginya muti sawa thank you Jane yes thank you mumiroreri gwiraga ndingenda guikia mwaki-ini ungenda a nice plot na guku Ngong Kimuka nyukwaraniria na Optiven Limited eno ni kambuni ikoretwe kiendia migunda for the last 25 years nduri waigwa scandal ya Optiven wina option ya kuriha pole they have all these plots in different parts of the country oria Jane uga kurigana na muhuko waku ni ukuona koguo hura na beno iri haha screen-ine ni ya Optiven umorie kuria guothe mena kuo Ngong Nakuru na Nyuki
kuria mwena wa gicua-ini riu kau kangi ukugura +3 tuguthi gicua-ini nigetha wake holiday home nigetha riria wi guku ri ugakomborithia Airbnb ini ukona mbeca muhuko uyu na muhuko uyu na ria tigwo i vacant ngera ciana mukaikuruka kwagia heho muno Nairobi ri mugaikuruka kianda na ni Monica holiday December ri mugathi mugakoma kwanyu kwetu yes ngauga ngamba nyamba kuga mbwigire getha menya ni gwakwa nona guti mundu ranjuri ngamenya atiri nire gwatira koguo last 3 wenge turaikuruka gicua-ini turathi gicua-ini by the way mani Mombasa Malindi kuria ukwenda you are spoiled for choice kabisa so mwiroreri reke tutirihere hau Superwoman niwe tukwaragia nake muthenya wa umuthi we had really missed her and thank you so much ni tutindika pio na ngundi tuthie together Superwoman na nitwamunyita and we are so happy kumukorario thayo riu ri sai wekuo sai tuthi we mucii ni munene Monica ngwiraga mucii uyu ri sai tuthi tukanywe sai no nginya sai tukanywe mukanywe tunywe sai kwa Jane gwakwa kawameta kasri Monica tiga njoeria